Opisyal na nang diniklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pamagumpisa na ng kanel 2 summer season na niyang March 22. Katukinan nini, migbabalaya naman ng Weather Bureau karing kaya katamong kabalen, a posibleng panamdaman ng masiring paring panahon, lakwas ongoing ya pamuri ng El Nino phenomenon. Anya yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR Region 3, makasadya nila naman kanuking posibleng epekto na ng pamagtas ng temperatura king sektor ng pamanasan. Opo. Usually po pag mitatas siya kasi yung temperature, bagbaba yung DO. Kaya, diyan kami sakitan lang po talaga. Uling 3 degrees rise in temperature, very fatal ya po karengasan yan eh. So, nung mag-exceed na pong 30 degrees centigrade, medyo misakitan dala po. Mimiyaya naman tips si Cruz karing manasan, banga iwasan ng fish kill, lakwas na karetang mag-aquaculture. Yung advice mi po, mumuna po nung talagang maragol na lareng atsan, baka pwede na pong yarbes para di naman po mituran kitang makanitang senaryo. And then kareng mag-stock po, baka pwede pong kaya po, i-lessen niya mo yung stocking density para iliya po misakitan din asan habang daragulo. And of course, although advantage naman po yung kain ni kareng manasan, kareng dagat uling. Siyempre po din yung dagat naman is Dakal nemon kanong programa yung BIFAR Region 3, bangan tabayan ang ding fisher folks kin Central Luzon. yes, dakal namang programs ngayon eh, aside from siyempre king aquaculture. Atin tamong assistance naman karing other fisher folk like of course king livelihood tamo, king mangrove reforestation, saka king of course karing manasan tamo din namong fuel subsidy para agamit dala king pamanasan da. King aquaculture naman, of course, other species na medyo matibe king pali, dito po din i-advise me. And of course, itapin po, dito nga banggit ko nandin na nung talagang worst scenario, mag-early harvest po. And kung mag-stock, medyo dito mong tama, gusto mong stocking density para lila po misakitan din asan. Sinigurado naman Director Cruz dating sapat na supply daring asan kaya Region 3 ngayon summer season. Yes, so dakal tahan po asan, bangus, tilapia. In fact, overflowing po rin tilapia tamo, bangus, makanyan mo rin. Number 1 tamo rin po kayong shrimp, kayong paro, kayong oyster, kayong talaba, tsaka tahong. Ito po, halos ding basic commodities ating tanaman po eh. So, ita mo po kung talagang worst scenario, baka sana po mituran kayong El Nino. Opo, niya mag-advise tamo pong mitigating measures para po maiwasan ang mga nito. Yakupigya ko yung talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.